Muthia Ngabana wa Kiambu Ferdinard Waititu na mutumia wake Susan Wangari nimeaneanite kuri kamiti ya kurua na ngukumio EACC thutha wa kurio ni mutongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji gwiko gugatano ga kiumia kihituku. Waititu akineana kuri kamiti ino mathaini ma thaa 2:30 cia kiroko thutha wa gukorwo agethanwo nake ni maabitha kamiti ino kwa ihinda ria thiku 2 hituku na muhuhu ugakorwo agitherema ati ni kwihithehithite muhuhu uria wakiri wake Oliver Kipchumba ateaniirie. I think the issue of running away is neither here nor there, because as we said earlier, you cannot run away from the justice system in this country. Government has operators and machinery on how to locate each and every individual. And as we said also, the governor was away. There was an issue of communication. Mutumia wake nake ekinyirie wabici-ini ici mathaini ma thaa 9 cia muthenya ari mathaa manini thutha wa abitha munene wa waki wa barabara kaunti-ini ya Kiambu Lucas Wahinya kwineana kuri kamiti ino. Nginyagia riu andu anana hari 10 aria maroritio mekinye kuri kamiti ino nimarikitie kwineana na aria ni hamwe na Ferdinard Waititu, Susan Wangari, Luka Waihenya, Charles Buthia, Beth Wageshi odumwe na amemba atatu haria amemba na kamiti ya guthurima kandarathi cia kaunti ya Kiambu na aria ni hamwe na Joyce Gena Musyoka, Simon Kafoshoka Ngethe na Zakaria Jenga. 10 aya matanyitwo kuigurirwo thitango cia ngukumio ya kura kwa makiria wa ciringi milioni 548 wakini wa barabara itiganite thiini wa Kiambu na iria ni hamwe no huthiri moru wa wabici, uthambia wa mbeca, kwagarara mawatho moheani wa tenda, kwigwatira indo cia muingi mugaru na watho, kwaga guthingata watho woheani wa tenda makimenyaga, gukungia wara mitatara-ini yoheani wa tenda na gwikuruhania na kindu gia gwikuirwo. How we make of the charges, whether the way we have taken them, we will be given a due time in the court tomorrow, starting from tomorrow hopefully, and we will deal with them one by one. Maya magiuka ri gikundi kia atongoria kuma kaunti-ini ya Kiambu moritie munini wa gavana wa Kiambu James Nyoro kwihariria kurugamira wathani wa kaunti no Waititu arikia kuhingurirwo thitango muthenya wa ruciu. Mbeca iria ciitwo thiini wa Kiambu County tutiagirwo ne tukanyita mundu gugacoka gwatuika ati ni atwarwo igoti-ini no horo ucio no wathira, ni anyitwo atwarwo igoti-ini na turikabe mbeca citu. Maundu maria mothe ekuruta kwanza maria manene muno kwamba kweheria andu acio othe kana kaundu gothe gakonie na wici uria uraitha athirikari ya mundu witwa Waititu ambe othe amitherie mundu wothe wina elements cia kuiya abeherie acoke acagure cabinet ingi yake ya kuruta wira uria kwagirire. Ari ona thengia wa itua ria jaji Mobi Ngugi kwambiriria gwikirirwo cuke, mawakiri amwe makiuga itua riake ri na kirigisha kirabatara guthathaurwo wega no wagirirwo ni kwiyeheria wabici angithitangwo. Hatiri undu tangaja Gavana Ferdinard Waititu ekurara thiini muthenya wa ruciu agitanyo gukahingurirwo thitango riri itua ria jaji Mobi Ngugi wa igoti nene riambiririe gwikirirwo cuke. Andu-ini ha Kameme TV, Njita Kamau wa Mwangi.